tucienda tukategera tuketha tukichiona jatu antu botheri kana ukone nyantu baguciuraga nyuntu bakwithirwa batiku ithirwa bagichienda ende nyuntu we mutaalamu mantu ja mathuganio akethera gitwira mantu ja maingi. Karibu sana Purity. Asante sana Purity. Ngevye mutegeri wa Weru TV. Mwire karibu sana kiri mubango jojo wa ugima bwega bwa mwiri bwigie mathuganio mega. Na imbwega turingiambiria tukiraga mutegeri wa Weru TV ibwega gusienda. Gusienda kintu kia bata. Ugasienda usitherio mantu ja mega. Inya Biblia ni ugite Pure. Enda muturi waku jole usiendete. Ugetha riu utisiendete riu utumba kwenda muturi. Ni uma antu baba ingi bakwithirwa bagi tukiambiria na kiri women kana atumbugani nuntu bamatha tukiambiria ki antu be married ukethira mukuru na mwekuru ibombiti kwithirwa bagikinyithia antu aria batikuonanire nyakanya gagukaraniria amwe. Eu ni mwe kwithirwa ukiona jaka ithirwa iri mantu ja thina cha mathuganio kana ni Purity. Ni changiaga Purity. Na ibwega tugekire antu baba gurene kana baba gurika baba gurene this that in marriage ibwega baka create time bakalaniria bakerana antitite bwega Purity ambire gutega ri mtura wicha very late mukulura wicha very late na kuma mapema sana itite ngugene nuije atona mwekuru igetha kuwe na mbeni hata miaketha mwekuru we sure we isawa kuru we wimbi metho unuje utona ndimo wijire amami umelauka kwenda mapema. Lakini uketha wina time ya kuijaga mapema kana bwa kiritani ya time bokaona na bokalaniria. Nuje mumenye nyale mtu sensitive ya thuri toni ria kari ayo. Nutaka gukona afie we jaketi tite bwega nutaka gukona nyale ya icagi ukona aria kwenda kugitatia gucokanirwe kethiana ndimbe ase saluni utale acio nonkwe kethira ni kuri oti kule bwega kani kiuronjire unukona riu ukethira atisi ukomba kuthoma mauntu maingi sana jalia changes ile nyingi kwijira riu ile umbaga inya gutetheria mtura kimathwane kainya gwengwa no uciuria kwani nini naendelea kana ukamuudia lakini rire oti kuona time kabisa mtu ule otimenyaga aliendelea atia na inya uningwa ntemenya aliendelea atia ndimori jana asira ka stress yangu ge ukamama no kwana ule untemenya kethira wisawa kana utisawa hani withera mtu akuja na thina cia wewe ngwa ungi akwena cia wewe ngwa no ntunande pengine urenda ngiri 20 na utena cio no utiumbira anything kuwa akalo ukithuganagie gwengwa na ro ngiri 20 na ro ngiri 10 kurungi ukuthukitie guntu mantu jajale no kwelewa kuibwa kantu ba create time bakalaniria kuri na antu babangi bethera gwa bakithuganire mantu ja guchiuraga kana suicidal thoughts nithera kwa igitira kiri mantu jo na imbietuma untu bura bwithira bukikarikira antu nuntu kwina antu buga it's a spiritual thing of which in the getha is spiritual and we are not antu bonde be spiritual and so imbi ithera kwa igitania na ithuganire muntu uria nikenda akinya akuga now indatsikwido nkiuma onte kwenda gwikia miruke one ibwega tumenye suicidal thought nuntu bukalaga nuntu atithuganagia na arua arumo ciuraga na arua kabukalaga aga assessment mengi akona anti gufa ntina variaja kwambiragia setting unrealistic goals Purity urenda gwaka kigoroba kiriote na mbesa urenda kulanga diriote na mbesa urenda thia mauntu chale iguru ria yes Leo ngolo ile leo le mwako mikinyira le muno urerite antu ula uni kwenda butimba na kaire nteja kangu gine jeje ntikalaga maisha jaja no kwa ruo le mwako achieve that no ambira gale kuodia nkafiti kire antu baba kaire no kuona ukale mwe kwina magi class gike ge antu no ntunura ali waambiria gwitia kindogo olva sande ni mauntu ja kinyatu stand still ukale mona ndi kuendelea leo au ni wona ga ntuzo kana ndikire antu ba urale abo ukethe ali wokuigua ntifiti nde na iguru ara gukulema umeelewa riu ukona mtu waiswa uri athithia na atifiti kire antu banonto nije kula antu bakathalima kindogo bale rinya bangi boye riu na antu class kienu nyoti cia veru bonana na antu jabale nonto no kwana antu bate ba class membi yako riu rio akinyale mauntu jarege kuingiana riu uswago rio gacoka ukaga ukona we
sitaeza rimwe itukwenda kuthithia mauntu manene tutena mbeca ukethwa kwabira maloni aja ngi aria wako balo idwa ikundi kina lwa mashailo wako ba kwingi antu bala na ni marandu chacho gitira isiangani isia purity ene randu yako abani na yako abani gikundi kine kirejiti omuta mtore akiraga akaigwa u I'm not fitting sifai ukwelewa leo mauntu jali jatomaga mtu kethira na igirwe hapana bangi bo kinyamo kethira ma relationships ni ukadie na mtu mala amenya kuliwa wakalania nongi mala amenya kuliwa wakalania nongi ameenda ilo withaira mtole na kiria mwaga ciuria ri antu bali waimbi ioni nte kumba kumu maintain ioni nte na mani undi nafia kumwika kana kumu ntike thano kumbero wankwenda kuga ukona mtole ri agati wa iciuragia biuria kwa nini mina nyakuru wa mtu ndona mwari agwita ndona ngi agwita antu bakajukinde na kasoro antu bakajukini nte kumbana na kuthithia family umeelewa so wani withaira mtu aikira koria atiri no ntunte kumba gucokeria antu bira bibo ciuria demi live mauntu maingi rimwe no thomire waka ngwe purity uria wagire ngugi no tega wona effort ciaku no tina ngugi na antu baba ingi bathomete nduki mbithi sana na bena certificate nyingi ntheru cie nyomba bate kuona ngugi ukwetha mtu uria ametamaka inya wengwa ni igagua fai kwethira kirite ngambutse ni magia gonto na certificate ntheru e nyomba iro ithela stili nya mtu na kinyiria maigwa I should not be living ukwelewa kule gita lengi batu tuli asiari tuejaga na pressure kana ayuthi baba ndienda attend this ndienda attend that na le mwana wa ejate atenete that ndo akala na rija ko mutetia wakaja ko tomugure agantu kala alendete wakalo akwira ndenda kina ukamulirika ni nyota performire mwana ole igagwa sifai na le ule inage tanganire iro wonaga kibanga le guswa way out abwebera no ntubuti nganiro ikiwa kumba kuthithia effort womba atena nyingi nigo kona buti nganiro you as parents ukona mwana ule aliona wakabatio mauntu mingi jachangiaga antu kugia that idea ya suicidal thought ni mantu mingi mono jachangiaga purity ya ugotwereza bwega purity kiri ontu bungi buna ndingithe kikuoneria kiri mono kiri women ukethira mtu na ena njega taka kwaga mbeca and ana bawe na bakuritie bwega na iba gwikira bwega mukuru arita theri njewe theri ekiri ena ng'ombe ile cietura iria chikiri yani murungu na mutharimite kambugyo ende wa mutagati karisha tharimi urona antu bara batharimi ende wengo mutega physically atikarija akatharimi too busy kuthithia mantu na mantu mwanka rukea rure rumire ena rukea no getage shura kewe yojuri ntoju ena mutundu na tharimi na mutundu ja jojo aku ende utere wani imbie na thina noe atena kanya ju wantene maybe ibangania atena kanya ga kuibangania no kuona anto jababa bara bethera wa bakario akiroka rukiri ariroka ku change sprinkler na uome kuthithia she is very hard working but wa mutego still blessing ira mwathani mbiti kutha kimuthari macho utikwithirwa ukiona jaka tharimi nyana akukarana nogi na ku need kwithira kinogoka ni thera gwire igichangiaga management itagwa leo tumeta mental wellness kana self love practices kama tugaga kaivivia jala jago sienda ikenda at least nyawe ukala fulfilling life kuntu tugaga no bati kuthithia at least ikenda tona no gusienda kinyawo at least you value yourself number 1 tugaga relax kuma kile continuous exercises wethre na kanya konogoka mwedire jongin ka strength niko gwekirwo tuko igenda tuko antu ba mamano tukethro tuko butekiro pure kyantu bethe abaitangu yo tuko na muthenya yani all through so ibwega mtu akauma kire continuous exercises rimo mtu na kunoga ka exhausted ukathirania wengo gini all through ko ibwega ugajukia kanya ukanogoka number 2 ibwega kalea ukala tuirio
abete number 2 kaninya number 1 with tumetaga time management. You manage your time well. Ikenda witigiria kanya withire na kanya ga kwa ng'ombe 30 minutes, wena kanya ka uruga 1 hour, wena kanya ko thambia 20 minutes, wena kanya ko urangu, wena kanya sitigirire ukanya gako. Ka uni purity ndienda gwita thambe 10-20 minutes rojirwa mwanki au kashawa kau kangwira nkire matonkire ngingo nkire ndina time. Umeelewa? Kethera inkunyo mbitengite eno ntogwira okoragia nkunyo kethe inyaka icio kungala gwengwa kayo muntu inya methote habari kethe imaguru gakirankea ukagita nkunyo iri kuthukia gitanda minya nkunyo inyankea rimwe ni thukagia mattress cover gitandene teoma ukethira inya kandi na prepare time ya kuibangania ningwa mwiri juju wakwa aja kwina mbeni na ivi ndaika ciakwa cia kuthamba na kusanwa gatundu ndetala kionine ndina time inye kuona kwina tundu eria imbiere aja no kuona kabiga time gaku create your own time sitigeria kanya tia wika time sio nde ngombene time sio nde kurugene time sio nde kiriana sitigeria kanya kaugwe na mbe wengine badiri chukaga atile ibakishie finances also manage your finances well. Tengo mbesa sio ndio kulea fee, mbia sio ndio kulea na uniform, mbia sio ndio kulea marandu, mbia sio ndio wikikundine, mbia sio ndio ngutumwa kiatho. Leo ni ntitiga iri nyegana. Kwa muntu njoko njokala shage all through kala to ntigo lera kega inyandikile bange na au antu abakuri kwangani ale ninge we nanuwe mbesa ale kana ngani ale katho nanuwe atho mirere kai kasitagau. So sitiga irie ka fraction kana wagaka ikaoni ngosoa na ugiswaga leo nije ni okomba go namba there ewe ngetuka gatire dress yourself well dress up yourself well ugekira kaguo inya ugo gitoka igwa trisa moth ukethe imburane jatha igura kaburana tebo ya wikundine kale kuruka na bwe kansene ko kwinaina impyo otigo lere nyaka mwabure kaba ureri sitigairie tu finances twaku ethiga tundu ugeta saloni ukathithwa kethira ni tugutoka gura tuguta twega ugasiaka ukiuma loka kila mtu anaona ngani yo inyethe ate kaja kwera mono she's okay umeelewa dress up yourself well karaja mtu tia ukaraja gintu iwe ngetu kauga atile toga we dress up yourself na gutigira kanyamu na time no ku mama no kuria bwega mama sikirite time yo ku mama onogoke mama onogoke no mama gatoroka leo tio mama tha kenda ugokira 5 no ntona kulire olegire ku mama enough ugakalaga igita leo ndinya bwikire antu au ketha no thinkire ndimoka igwa tabia mbaya mali no ntu no thinkire wikire antu no ntu utali na enough time ya kumama otuko kule antu bange bate maninja time bwo kethira alama amire tha kenda gokiro kama 5 ukethira inyaki endieria kauthithina kautiga gwantu abote taka kau aurire kubanga libabeja ira membi iria ukethira inya aumire na nguo ire cia toro Dewu ena aja kikwendia dio kethira weno utego kona inya ibu we kama ni mwanamke mwenzako ukona nyano kuigwa ibu imundia sira jira gitite atia andie sire no ntuna ande umire chwa va thira 6 tena ria rija 16 no kwelewa something like that aito soka tukauga atire si umagarie piule wi mathire treat yourself well give yourself a nice treat kinyanja bila gantu atirete lazima osikie kuna ke malizoti manoti ndala kienine inyagwa kuna uthinjeka huko ukathamba ukeja umethene ru nugekile tirene na tusio na tofok na tobi no kwelewa self love yes ukasienda mbere kichamba kiambi kitembe ja kurugira ageni mbati kwamba gukithinja ngairira ageni bela ngabagurira nyama thani cia ageni intobi ibi ageni anganyombe angandambirie na no nto kwina ageni iro ndigudendisha ndawa ipuna ukuntenda ndasikira mahali no nto naro kwina ageni no mbati kwithira ndi mugeni ombere ncheria ugonge aja kana rega kuja nsasa ni sawa sawa ino nto tirazimeje no kale atanecha kwe mtogulaga nguo thai akauga ngekiro mweri jwe 10 iro kwina occasion oninga kula nguo na ruwa bati komekira rujo
Exactly. Na story we kathira ariko No. ida no ngulire irato na nduke na rankana mbiikirite maybe no you may never know of tomorrow kwa usiende na arua siriye mantu ja mega na arua tia gwetera antu akiba kuthithia si ogasienda riu riu wantu bekwira inkwendete no ntu no ambire gusienda na this now something good in you lakini ukona ute gusienda kinya mtu uri ongi no ale moigo kwenda no ntu ariuria riu witejirite ri ini nkomba kumubangania riu kwanza sibanganie karaja mtu kwa hiyo into kenge tutaka therapy practicing music therapy music therapy ile ale witu kugine twakuna ade moina stress cia mauntu cia tubesa cia mwana na ingirwa ngangania ambirire ugekera kalwimbo kale Yesu nitie nguvu turwimbo twingi mathugania maingi ijathiraga ukaleta tumathugania twaku kirwimbo ruwecha iro ruwecha ukuigwa iro gwaka nkoro iro kumbumiria igitinyela mathina jale it is God tunuga you practice music therapy na ne gutethagiria mauntu ne tinyoko na tigwenka wona jeja kingi tugaga you practice mirror therapy kisisio ri wakalalo gasira mbosirende purity stress free mama Ken ukigarukaga uno ugisiekaira beautiful. Yes, beautiful me ugisiara iria mbiugo bibiega capable purity strong purity mantu jajala no kona at least leo nyanki umala ngamala na gosamba kana uni ntina inua ito mantu hivi unaelewa yes so kwa mantu ya mainge tugaga it's good mtu akathithia na gaseti goals ili agakinyira ugaseti goals yote ukinyira icio cigukwangakia ndienda kwithira nkarija ngikwira ngujere purity no ntela mbesa live your own life according to your means tiga gukala maisha ja nto bange na maisha jakathira je tambarare kirigwe purity. Oh, that's lovely. Ikandikania ukethwa titiendete ukethwa ugikara maybe ujo wethwa ukiara iria mantu ja ngundigura ngwije mbiji kumikira ngaithi gunku kana mbiji umikira birthday kwa kana we occasion nuntu bwake ni kinya birthday ku tikanya ka kuthithia nuntu awi ugwe yeah you're too toxic to yourself. But iko toxic to yourself. And uka nuje kithanduku ke kuthikwa imbe zingana. Yani rero gakira ngwe na goro intuko. Tukwe thanduku. Kithanduku kiu giketha gikya goro. You see? That's a very bad thing, eh? Tibati kwitheka ngothogania very deep ama on overthinker. Ngothogania very deep. Kanto ndoli really pure. Iboega ugeta cibitari ugategwa. Oh no, yeah, inyote aje for checkups. Yeah. Ugeto kathimwa ka BP. Tuonekethire isaba ikenda daktari bombo kwa device re anywa toje athithiona kana sukari nyabio no je ni ntobite teka bilazima bikwalati ale pipi omba gwetoka ero mama cibitari no te aje kuigwa wajetu yes leo le mwana ithaira ile yo no te kumenya ko ibwaga inyoga kuloka ira rimwe wala tukuga create time for yourself once in a while uka create na ruanteta ngugene na ruanteta ikundi na ruanteta kiathone let me go for check up kwirenge twajagua uketha mtu ajiru impio piule akorodire tugeja babeta kiwande ne othima majani kana wana antu basema ngagia ngani uakorora every day all through no korora wetha cibitari riu ukona inyaburikire antu mirire nsoma wina nsoma all through nsoma gatamba inyo ikaita kanunka ukona antu bategande ukona bange bategande nuntu gatamba wamiri ako kalanu mbirio nunka antu bakode ruke na timbi okuma akororire riu antu ibenda ku in distance from you ile wona wena antu bona jaka wena mulimo jo antu riu nuntu o thuru wena kaka wena kaka ukora no tema unatema chini riu ibwega antu utiga githia antu thirire abwe kiuthura none kina ibwega riro tikwa bwega inyata cibitari utiritwe kinge pure no je muntu netaga akethia no ntubu kwenda gukura ka buti kubwa na gwoga kalabu ibwega witote kwa mapema ketha kwina ntubu ku develop buthithio mapema no nturimo ikala na account ukiuga anagwa nkabwa kironda nkabwa ukethia ni ere cancer stage 4 no kwelewa so ibwega wona ka ntu gatetenie ishughulikia mapema no nturi mbugaga ibwega kuga atere njawe nkiani yiso na mugongo tu tala mtoke barua tunde pure akaigwa ate kuigwa boga tunde akala gwita cibitari
akale gwitana ruru jwa uke ne ukethira netire ya mama kimya kiu kia mama masibitali ukethira God forbid anyway ukethira kubatwetha iri mairia twana twawe umeelewa kana riu gauntu kale oringe treat na gatitumira ma expense maingi ukethira kejiri otumira mabesa kala lambe tomiundi 20 dwe mantu jejale so wana kauntu ko develop mapema go to hospital seek medication. Tukija kere ndukeje mbithi because they are killing themselves a lot. Nyonto bakwethera maybe kuingwanithania na bangi maybe menya taka tutiariri family che well up twetwinde kwinora murungu ato balance it na maybe no kuona mwana fulani na kuthirwa agikara maisha menya tha iji arito barinja kwi maisha jero kuona ana mwana okay your maybe schoolmate baekara na kwina bullying, a lot of bullying in school, kana gutengwa rejection in school, kana kuorotwa sana mbuga some of the teachers in school ukona jaka maisha yakinyire mwicho ndengenda withirwo kiariria arito abandu kembithi ire komba kwithirwo ikichuragira mantu jajau kana guketha kwina love mapenzi nyuntu tukiaragio ma tukietha ici ni kwithirwa ikiendana na untu bwa nya maybe adolescent stage ithirombe kwithirwa ikibebera no kona bakiuragana nyuntu bwa kwithirwa turia atizi kuregwa imbi na ndi wana buria nyantu banene nukwoni bakuragana bukamonia kabanchiurage kana burage mwanzangu ibaga piure tugekire nduke mbithi ita kwi antu bate experience kuregwa riu riria aregagwa rimwe onaga jakanthi kinya mwicho ukaigwa mama kiuga mtura ni unda investite kiriwe nyateka wiki ala investite kia mono isaruni yake ndamwikirie namugurira kamugudo na gatopu ni u no wale wa itala investite mono kiri that girl ka that rende ukona mtura riu umutigire for somebody else ukona aligwe jakanthi kinya mwicho jakati omba kuumiria situation iyo jakati kalionongi kiwikyo na ndi wona men bainge bakiona jaka ntikuona mtongi ogumpenda ndimo kuona nkaliungali jakanti kaliona mtongi no ile mbugaga nani imbiraga men this purity kana youths baba kwenda kuswa mtu baba kuiswira mtu imberaga ipoeka mtu akaswa mtu okirasi kire kumba one purity Doni nkenda kuja kuswa tunde maisha yako inkola yakaja ligoro kiasi. Leo mpenda mtu amba kutaka odia kedha nkomba kugula makeup usionde nkomba saluni iwe purity nkomba mwikile juju wa purity ikendo kana maisha yangu na aikalale nkaomba najo ikenda wasioria bu komba kuswa mtu glasi yako nontoria wetire oswa ulienda mali safi ni umbi wakiwa balenda mali safi yes mali safi imeundwa sini kweli na leo uteko undite mali safi ni yombiraga men tu avoid bantu maingi tafuta mali yako chafu ujiundie uisafishie nokona ujisafishie nokuelewa swa ujo utabangwa umubange kwengwa na mtu umembia ati ulirwe lakini wethera mtu usafishetwe leo umenye you are competing with somebody else ukiona vimeundwa leo ukethira mtu ule ukonyemelete mali wenyewe ukethira ugo itire to an extent ya kwendia kamunda kabikuki ndale ya kuikenda maintain purity no kuelewa na alakati nejo ukaje ukethira purity na aliona mtu oda amemuunda iyo kethira vita leo neijire neo iche nikamiraga especially to baskuru ulita skulu na alwe wina mwali yes mwali ocho utekomba maintain bwaga nontu tubesa twakuna kindogo kwina antu batigina bena tubese nyaja ma laindaso nduthi laindaso bena tubese every day unaelewa wanapata pesa nokumiala ndiko ukala na mwali jole it's not a issue nontu bena tubesa kwa hiyo mbila nyanda kaisi ya skulu lemwe na nokuona ika pocket money akiwe na kona nya mwali ula na ika pocket money hii itaweza kusustain mtoto ya mtu leo mbela give yourself time. This is not the right time to kufukuzana na wasichana. Take time, wejisome, jitafutie future. Wasichana watazileta. Nikiwa mbelaga litali yankulita na high school, mbelaga
it's good you know umpendaye akupendi anapenda mwingine na hiyo purity ukethira mtu online unamtext anakumburutik na akuongeleshi sababu oku akili wao online yo anachati na ampendaye the love of his heart no kuelewa ili ukethira wiringira mtu atojokia thimu ukaumacha ngeto kwao ndeto kwao ri angangule shughuli nini na leo muringire maita maingi ate kujukia thimu sababu wewe unampenda na yeye akupendi anapenda mwingine ukailazimisha maontone so by this no kenkuwa mtu na asiende wana mtu akupendi acha kuzilazimisha unazilazimisha na yule mtu tu atakuacha ama atakutenda vitendo ndio gwethea mtu jole ana ukula goti go muwa stress no ntu ena love of his heart na gono jiro mwira we na mimba siaku no kuelewa ndio kana leo notindia ku kinya kuiretaga na by this no ntu impendete boy child mono bithande boy child advocate mberaga boy child tiga gwikagio mwari wona kwenu ono ongi ugaikia kwaku akeje theka nyomba chaka kathongi pyure etheka nyomba kena tutals kena ka system wao mwari wakaida mitheri no ile ende kwide mitheria anakatalia kana akeja godire akwenda ikwawe yes no kwelewa na leo this is not your dream lende ndio wakethaira anajireta ini time na nyoteku utinaona utaki ujiski lakini amejireta no kwelewa so ibwega tu avoid mount jaja kuraga kana kuragwa batu turi hadire unanipenda gachiria wandi sisters ibwega gusienda wasienda oti lazimisha kile mtu otikinyeria kile mtu na ndiro ndo otikinyeria kile mtu ilomberaga na work towards your future kinya ogo work towards your future midhambia wa mitheria watu watajileta ukuelewa lakini leo ile kele dini ko sienditheria kile antu bate ukwenda utapatana na maneno frustrations mingi utapatana nazo imagine nande oni nombonirie kwaku nande nkweja ngeja nketha we na you and dream lende now utikwa nau friend yongeo kwa kijana Kari very open to me akambira pure basemanirie ubathatu oremwe they were in a certain school anyway leu sandi mo barabanga leu ndagena indakede na tungotore gwe ni thithathite tubesa kiasi leu bathatu ambiro muno form 2 onge form 3 onge angai form 2 form 2 form 3 form 2 form 3 by the form 3 mo form 2 basemania apo omwe jaga akalakala bena kijana huko nyomba le onge akwija pale akaja bakiura na giale atali wabathatu akwija you know it's on a Sunday na leo unatembelea mtu yangu leo ya niomberaga men kana boys acha kukaa ukionyesha kila mtu kwako no ndo akaida ataka any time no te ukamuthia mimbi no ndo akwija no te mbomuura so ibwega no ndo na te you dream lende uye time alafu kintu kenge kiletera ntu stress especially these young men no kone gitari na ntu bathatu purity bonde ibeta kabanga let me mark the territory yoni nande ikenda mpenda kaya uma acha nipate mbol wagia mbol ule ongethire akugia mbol leo ogwele ugitwa babande kululi olendete mono kumugoro mwikianja these other two needs your support umena sasa unakaa unahangaika ugetha mtu ule mwena akili yako na nini ntiomba tuana nyato kuletwa twiri na gange kenja mwekura ubanga gwita na babo onde ati mayenjire nkomba nabo utikinya ndi nakyo ntena nguvi or something inyaki gichangia kale mo kwithira antu bagia maduganya maingi cha usiuraga nontu na kuma jukumu ni mingi na ati kwenda kuga antu bamuthano nturi mwichi amanyo youth nturi mwono kanza mono iworinga ngita iwe thelege kimbund unaelewa something like that. Wow. I topic umbete kuthirwa ina mantu za mengira kwa riri ya purity ndingenda withirwa kia mutegerero tutegerete mantu za jagia kibo ndete ate arito akikana mantu za guchienda nikenda tukathirikiria na ndaika ithatu tutigerecho nikenda muntu akomba ikuthwa at least na kuimenyera nyontunya rira kwithirwa ugitura ntondo gutura kuimenyera kana rira ukwithirwa ugichanura mutundu ju guchanura ko ikuimenyera so choka niria mwekurura witire
agagututugera inya rungi ategerete gwagwete kombe kenda umarata ama tokanga ngogena inge tataka nkuga you're not supposed to be hardworking, but people are dying with their own dreams. Utambete kugwirwa, utambete kwithirwa wengwa ugichienda. Me personally, I love myself a lot. I choose myself first. I see. So tumbe kwithirwa ugitwira mugambo cha mwicha Purity. Mpende mbagukuga atiri Purity. Choose or do what makes you happy. Kiyo ntukimwe ukathithia bomu. Ukethiothithie everything ire ikonene na gucienda. Mbere mutegeria atiri ibwega ukamiango gikathira twaitigo nthigurune twite one day. Maundu maingi jakathiri nyambe cikanathira. So lakini tunde ukethia wina kanya kana ugaitigeria kanyamu ka kwithiria kauntu. At least inyo gita kire antu kaigwa we comfortable. Ali mwimbona misemani ndoma gwita misemani na Purity ya skuru ya aciari ka something uko na ntugo unu muntu nabangite kuthurwa na bathura muntu uria ukuoneka kithi jambiwe more something muntu akaibanga mzuri inya atena kathomo keka uko na muntu ibangite na ntu bakuga tuthure ngania nikebo ga tuthure ngania no ntu mwibangire jo ibangite no kwa muntu responsible imuntu ukomba kuibangania kwa kuibangania gantu kama nanga gwikaila ga confidence kangi hata ukitembea mbele ya watu uko na confidence. We na confidence. Ti lazima ogula egisakiura gikuria nthena ikenda kwa we comfortable. Sibange oro kaigagua inyo kwita itombere antu we na confidence. Akwire wikaira ngbu inyo kaigua te comfortable uri weru okira inyo tukethio kalega nonto no kwigua te comfortable. Ikira ngwire okwigua ukiuma umira inyo kira jo kiama ikio tukethie. You are very, very confident. Na very, very comfortable. Unto bu ukethro siendete maximumly. Nonto nuithithiretie favor. Na nuithithiretie what is needed of you. Kwa ibwega kuthithia unto buri okuona okathithia bu confidence yeku igaitia. No kale gusienda confidence yeku kaina maga which we call low self esteem. No kale low self esteem inyo ti kompitera ka unto inyo ti thiria ka unto kega mbele inya yanto inyo kaiga guole utena value inyo tugeta musemane bukoru burienda atia uga aba Purity bokie njala bauge no mbwe kwe kalegewa ino nto ti usietikia sietikia ugori human being ule kwenda kwendwa ule kubatala anything good chabu bangi create time egwaku ngwisi anje kwitethira ukayimanage bwaga no waikirietera time Gwiri okaidita no kene withiri ni nyakanyaga rimwe ndende njani mama muthenya sana ni nasema acha tu nipumzike naingia kwa kitanda na nalala na nipumzike nonto naku impendete kunogokia mathugania nonto naku imbijija gwitangu gisana nyaku nalia na mama nkoria thimu thayu mbombe noganogokie enda umbi kumtha kwa mama yes that's lovely thank you very much Purity Muthoni karibu sana jana kesha kaire ni kendo kethro gitederia kirichetu kenda tumba ikuthera guchienda na kwithira tukirija wega kwina mtu okumora rireka gukuka we December atena gukuma ate mbi kuthinja kaire itia kwendia itugire uketha na kanya gake gakore tu uketha wita kanya gake gakore inyerira wakaranga tunyama twaku no taura no mende tu angona bikia yes always go kalande ukalea no kanyira iyo wala gire time we spare time tu ule witite tu ule ukivivinaga nonto nweteri mantu jajale ndukwelea tukona kae tukalia mantu ata time tone wala kila kitu matu thokiria bangi ya tutimanindite time wera thank you very much bitagwa Purity Muthoni counseling psychologist tukona kairenga yenda kwibwega sana mutegerwe Weru TV ntubakuthirwa gitegera mubango jakugu kia Wednesday throw na ntukwenjega tukona na igitana riu ringi mwathani akendaga